Tenemos sed, oh Dios mío. ¿Y cuántos tienen sed en esta noche? ¿Cuántos tienen sed en esta noche? Dios bendiga, mis hermanos, ricamente, aleluya. Alabanza al Señor. Abrimos nuestra Biblia en 1 de Juan, capítulo 4. Y siendo tu Dios, alabanza a Jesús, gloria a Dios, alabanza al Señor, glorificado sea Jesús. Aleluya. En Jean chapitre 4. Alabanza a Jesús. Aleluya. Aleluya. Alabanza a Jesús. Aleluya. Alabanza al Señor. 1 de Juan capítulo 4 versículo 7 Jean chapitre 4, verset 7 y versículo 8. y verset 8. Mis hermanos tienen. Amén. 1 de Juan 4, 7 y 8. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nous allons penser à papa, à petit là, à Saint-Esprit. Mes amis, c'est pour nous yon remet l'autre, parce que remet sorti dans bon Dieu. Nous remet dans cœur, c'est petit bon Dieu yoye. Yo connaît qui moun bon Dieu. Moun qui pas remet dans cœur, yo pas connaît bon Dieu, parce que bon Dieu c'est remet même. Vamos a orar, hermanos. On a prié pour le Seigneur. Vamos a pedir a Dios On a demandé bon Dieu. que nos hable en esta noche. Alabanza a Jesús para siempre. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Grande eres Dios, Padre Celestial, continuamos delante de tu trono de gracia, Dios. Padre, esperando una palabra tuya, mi Dios, que sea tú glorificando a través de tu siervo, que sea tú, mi Dios, revelándole a tu siervo. Tú conoces la necesidad de tu pueblo, tú conoces cada vida aquí presente por la cual se está pasando, Dios. Que sea tú dándole una palabra en esta noche, mi Dios. Necesitamos una palabra tuya en esta noche, Dios. Una palabra que nos levante, una palabra que nos liberte, una palabra que nos sane. Una palabra, Padre, en esta noche necesitamos, Dios. Padre, tú eres el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo puede, el Dios inigualable, el Dios poderoso, el Dios que levanta, el Dios que restaura, el Dios que da vida, el Dios que te hace manifestar con fuego y candela, mi Dios. Glorifícate en esta noche, Dios. Todo está en tus manos, Dios. Padre, cancela todo planes, toda obra del diablo en esta noche. Padre, declarando los aires celestes libres en el nombre de Jesús. Declarando los aires celestes libres en el nombre de Jesús, Dios. Padre, y envíe ejército de ángeles con la espada desenvainada, Dios, que peleen por cada palabra que tú tienes para nosotros en esta noche. Levanta al que está caído, fortalece al débil, mi Dios. Aumenta la fe, mi Dios, aquel que quiere aumentar la fe, mi Dios. Que sea tú glorificándote, Dios. Y que toda la gloria y la honra sea para ti, Dios. Y te damos la gracia por lo que tú vas a hacer en esta noche, en nuestras vidas, Dios. Amén y amén. Nous doivons chanter ensemble, bien-aimés. Pero sigue alabando a tu Dios. Mais continuez de louer là. Sigue glorificando su santo nombre. Glorifiez Saint-Nom. Porque Él está en este lugar. Parce qu'il est ici à la place là. Y cuando Dios hace acto de presencia, Dès que bon Dieu est présent, es para bendecir. il est là pour bénir. Amén, hermanos. El título del mensaje de esta noche es Petit message là, c'est Dios es amor. bon Dieu, c'est l'amour. Amén, Dios es amor. Bon Dieu, c'est Alabanza a l'amour. Jesús. Amén, hermanos. Amén. Nuestra voz es un poquito ronco. Et voilà déjà, Amén, por adorar a Dios, por alabar al Señor. alors, bon Dieu, voilà déjà, oui. Es que cuando uno siente la presencia del Señor, C'est que nous sommes présents, bon Dieu.
Alaba aún más. Jusqu'à présent, il louait plus toujours. Hay que alabar para sentir. Amén. Vous pouvez louer pour sentir. Hay que adorar para Vous sentir. pouvez adorer pour sentir. Por eso usted no ve Vous ne savez pas, ouais. que siempre los que alaban reciben. Et ça, qui nous voyait toujours recevoir, Son las mismas personas que reciben c'est todo. même qu'on est toujours recevoir toucher pour Dieu. Es que son las mismas personas que abren su boca para adorar al Señor. C'est même qu'on utilise la bouche pour adorer le Seigneur. Para alabar al Pour Señor. louer le Seigneur. Alabanza a Jesús. Si usted también lo hace, hermanos, Si vous-même nous faites le faire, c'est vrai. esa gloria vendrá sobre su vida. Gloire, ça va venir sur la vie. Te va a tocar. Il va toucher. Y no sabes qué hacer. Vous ne savez pas faire. Entonces levantas tu voz Et les mêmes fois, para adorar a Dios. pour aller adorer le Seigneur. A su nombre sea la Le nom de gloria. Dieu, c'est la gloire. Cristo vive. Jésus vivant. Dios es amor. Bon Dieu, c'est l'amour. No dice que Dios tiene amor, Il va dire que bon Dieu est l'amour. pero dice que Dios es amor. Mais il dit que bon Dieu, c'est l'amour. Toda la esencia de Dios es amor. Toute essence, bon Dieu, c'est l'amour. Servimos a un Dios de amor. Nous avons bon Dieu de l'amour. Él sabe que es amor. Il connaît qui ça qui c'est l'amour. Dice allí en el versículo 7 Il dit dans le verset 7 là, que tenemos que amarnos unos a otros, nous devons aimer l'autre. porque el amor es de Parce Dios. que l'amour, c'est pour bon Dieu. Amén, hermanos. En el mundo Dans le monde, podíamos amar solamente ciertas nous personas, devons aimer une série de personnes seulement. pero en Cristo Et le Christ là, amamos a todos, nous aimons toutes. al cristiano, Chrétiens, al no nous cristiano. qui pas chrétiens. Amén, hermanos. Sentimos un afecto para Nous todos. sommes à faire pour tout le monde. ¿Por qué? Pour qui ça? Porque cuando aceptamos al Parce Señor, qu'il y a qui dans ce Seigneur, el amor de Dios se deposita en nosotros. l'amour bon Dieu a déposé dans nous-mêmes. Dice, amémonos unos a otros. Il dit pour nous aimer l'un l'autre. Amén. Todo aquel que ama Tout le monde qui aime, es nacido de Dios. Dieu lié de Dieu. Si no amas, Si vous parlez, si no amas a tu si vous prójimo, parlez prochain si là, hay alguien que usted no ama, si Dieu nous parle, mais usted no es nacido de ou Dios. pas petit bon Dieu. El que es nacido de Dios, Mon qui c'est petit bon Dieu, il aime. alabanza al Señor. Amén, hermanos. Él dice en el versículo 8, Il dit dans le verset 8 là, el que no ama mon qui parle qui aime, no ha conocido a il Dios, n'y a pas comme bon Dieu. porque Dios es amor. Parce que bon Dieu c'est lui-même. ¿Cuándo pueden decir Dios es On amor? regarde que bon Dieu c'est l'amour. Dios, nuestro Dios es Bon amor. Dieu, non, c'est l'amour. Alabanza al Señor. En 1 de Juan 4, versículo 16, Dans 1 Jean 4, verset 16, la palabra de Dios dice, parole bon Dieu dit, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. nous-mêmes, nous connaissons, Jean bon Dieu, remet nous croyons, c'est vrai. Dios es amor. Bon Dieu c'est l'amour. Y el que permanece en amor, Mon qui reste dans l'amour, permanece en Dios. il reste dans bon Dieu. Y Dios en él. Bon Dieu dans lui-même. Mira algo importante ahí, Et alors, hermanos. important qu'il a fait Seigneur, El que permanece en amor, mon qui reste dans remet, permanece en il Dios. reste dans bon Dieu. Amén, hermanos. Nunca podemos dejar de amar. Nous ne pouvons jamais suspendre remet. Si has dejado de amar, Si vous suspendez remet, es porque ya Dios no vive en c'est usted. parce que bon Dieu n'a pas vu dans votre. Si el rencor ha entrado en tu vida, Si qui est dans le cœur, si el odio ha entrado en tu vida, si la histoire est dans le cœur, y hay ciertas vidas, personas que usted no puede amar, si il y a une série de monde qui n'est pas capable de remet, es que estás cayendo de la fe. c'est parce que vous êtes tombé dans la foi. Es que Dios está apartándose de tu C'est vida. parce que bon Dieu sorti dans la vie. Oh, alabanza a Jesús para siempre. Bueno, para alabar al Nous Señor. devons Hay que permanecer en amor. rester dans l'amour. Eso es la C'est ça diferencia qui est la différence là. entre Dios y nosotros. Entre bon Dieu et nous-mêmes. Dios es amor. Bon Dieu c'est l'amour. Amén, hermanos. Cada pedazo de Dios es amor. Chaque dimanche, bon Dieu c'est l'amour. Pues nunca el amor puede dejar a Dios. Et que l'amour n'a jamais laissé bon Dieu. Porque Él es el amor. Parce que c'est l'amour. Pero nosotros sí. Mais nous-mêmes, oui. El amor de Dios en nuestras vidas L'amour de l'amour dans la vie. se puede enfriar. Il va vite Se frais. puede Il apagar. va éteindre. Ahora puede alabar a su nombre. Cristo vive, a su nombre Jésus sea alabado. vivant. Cristo vive. Jésus vivant. El 1 de Corintios, hermanos, Dans 1 Corinthiens, Seigneur, versículo 13. verset 13. No, en 1 de Corintios capítulo 13. 1 Corinthiens chapitre 13. ¿Qué es amor? Qui ça qui c'est l'amour? Si preguntamos en esta noche qué es amor, Si je pose des questions à cela, qui ça qui c'est l'amour? inmediatamente comenzamos a ver rostros brillantes, Immédiatement, on a commencé à voir figure qui brillait, pensando à penser là, en mariposas, dans papillon, pensando à penser en sentimientos. dans sentiment. Oh,
amor es cuando yo vi atrás vi a mi esposa. Oh, l'amour, c'est le jour que moi te suivre sur moi. Amor, L'amour, c'est. c'est. Eso no es amor. Ça, c'est pas l'amour. Alabanza al Señor. Hay quienes que se conocen hoy Il y a des gens qui connaissent, je veux dire. y mañana dicen se aman. Et puis après, ils disent, ils remettent. O no sabes si es Ou amor bien, pas connaître ça qui remet. o eres un Ou mentiroso. bien, ils sont menteurs. Eso no es amor. Ça, c'est pas l'amour. Amor no es un sentimiento. L'amour, c'est pas un sentiment. Amor no es pasión. L'amour, c'est pas une passion. Cuando la carne se levanta, Les péchés à lever, se siente mucha, les sentir en pile. mucha atracción a la persona. En pile, à aller dans son No es amor, Ça, c'est pas l'amour. es Ça, pasión. c'est passion. ¿Qué es amor? Qui ça qui c'est l'amour? El amor no es hablar en lenguas. L'amour, c'est pas parler langage. El hablar en lenguas sin amor Parler langage sans l'amour, es insoportable para nosotros. c'est insupportable pour l'autre. Alguien que no tiene amor Il y a des gens qui parlent dans y habla en et puis qui lenguas parlent langage, es insoportable c'est insupportable. escuchar Pour écouter, ese hermano, faire ça. esa hermana, Ou bien c'est ça. racatacata, Rakatakata. racatacata, Rakatakata. pero no tiene amor. Mais le pas qui remet dans quel? El amor L'amour, no es profetizar, c'est pas prophétiser. no tiene sentido Il va y avoir un sens. tener dones y no tener Pour amor. qu'il y ait don et puis pour le pas qui remet dans quel? Alabanza al Señor. Los dones son el beneficio Don, c'est bénéfice. de la humanidad. L'humanité. Si no tienes amor, Si pas y a l'amour, no hay sentido pas y a puissance. de tener los dones del Espíritu Il y Santo. a tous les esprits à bail. El amor L'amour, no es tener fe. c'est pas gagner la foi. Tú no puedes tener fe sin tener amor. On gagner la foi, c'est pas gagner l'amour. El amor L'amour, no es repartir sus bienes para los pobres. c'est partager bien, il va y pauvre. El amor L'amour, no es entregar su cuerpo c'est pas remettre corps para ser quemado. pour brûler. Uno puede pensar, Comme tu as pensé, sacrificar tu vida, sacrifier la vie, sacrificar tu cuerpo sacrifier corps, para otros pour l'autre, puede ser un acto máximo de amor. capable c'est une action maximum de remettre. Porque Jesús lo demostró en la cruz. Mais Jésus montré ça sur quoi? Pero puede ser también Mais comme c'est tout, un il sacrificio y a un sacrifice para hacer pour alarde le vivre long. y no por amor. Mais c'est pas pour l'amour. Y nada se gana con eso. Il y a un action avec ça. Hay cristianos que sacrifican, Il y a quelqu'un qui fait sacrifice. no porque tienen amor, C'est parce qu'il y a l'amour, por el alarde. mais il y a El misionero de China, missionnaire de China que ha sacrificado su vida para China. qui fait sacrifice pour la vie et pour la Chine. Le voy a decir, eso no es amor. Ça, c'est pas la Lo hace raison. para recibir Ne reconocimiento. pas faire ça pour régler sur la reconnaissance. El misionero de Asia, Missionnaire en Asie. ahí Et viene. là, on a fini. El siervo de Les Dios serviteurs pour Dieu. es solo para Ça, alarde, c'est seulement pour para faire reconocimiento. pour reconnaissance. Yo fui a Mais China, aller à la Chine, yo fui a mais aller Asia, à Asie. yo soy misionero africano, C'est missionnaire con africain. sangre negro, alabanza al Señor. Aleluya. Eso es para alarde, Reconnaissance. sacrificar Sacrifier. sin amor, Sans amour, no tiene ningún il sentido. n'y a aucun sens. Y saca Isaiah, y Ramasrata Rekiba Isaiah. Eso Ça, no es amor. c'est pas l'amour. ¿Qué es amor? Qui ça qui c'est l'amour? ¿Qué es amor? Qui ça qui c'est l'amour? En esta noche, À soi. Dios nos enseña. Pour dire c'est El amor l'amour, es sufrido. c'est il souffrir. Este es el carácter diario del amor C'est ça qui c'est le caractère chaque jour de l'amour. y el escojo del amor. Soit l'amour, Sufrido. il souffrir. El amor no es egocéntrico, L'amour, pero centrado, mais il centré. enfocado Il fixe sur en el otro. le fion. Vamos a ver una lección On a regardé une leçon. objetiva corta, alabanza. Objectif qui est très court. ¿Hasta dónde llega su amor? Jusqu'au de l'amour arrive. El amor de Dios L'amour pour Dieu, no tiene límite. il pas de limite. ¿O no? Oui ou non? ¿Por qué no? Pour qui ça non? Amén. Mira, alabanza. Gardez-moi. Estoy predicando. C'est mon péché. El amor L'amour. no tiene, de Dios no tiene L'amour, límite. il n'y a pas de limite. Porque Dios es amor. Parce que mon Dieu, c'est l'amour. Pero nuestro amor Mais l'amour pas noir, sí tiene límite. oui, il y a une limite. Aquí vemos hermanos en el Señor. Là, nous, frères, dans le Seigneur. Amén. El hermano está débil. Il faut aller faire. Amén. El hermano le ayuda Il faut aller aider. y no puede más. Il Cae. va pas encore tomber. El hermano cae con él. Il faut aller tomber sans avec. Está con él en su prueba. Il y a ça avec l'épreuve, il y a. Está allí con él. Il a ça avec. Hermano, levántate. Frère, me lever. Yo estoy para usted. Bon, moi là, pour moi. Está allí. Moi là. Pero dado un momento el hermano se cansa. Mais au moment, il dit El bouquet. hermano dice, "Ek ben moe", Il dit, ah, y se va.
On peut que aller. Porque llegó a cierto límite. Parce que lui, non, c'est une limite. Amén. Otro hermano L'autre frère, le ayuda. lui aide. Estoy contigo. Moi, c'est ma verre. Estoy contigo, Moi, hermano. c'est ma verre. C'est Vámonos. Allez. Dios te va a ayudar. Vous allez aider. Dios te va a ayudar. Vous allez aider. Y cae en el piso. Et puis tomber à terre. La hermana cae con Et ella. tout le monde avec. Y de fortaleza. Il va de force. Le da palabra de Il aliento. va de parole d'encouragement. Alabanza al Señor. Alabanza a Dieu. Hasta las horas de las Et madrugadas. jusqu'à 3 heures du matin. Pero da un momento. Mais il vient un moment. Le saca una foto del reloj. Et il veut tirer un lait là. Y le manda. Il dit, ouais. Es muy tarde ya. Il dit, allez, je vais Yo faire ça. tengo que ir. Moi, je vais aller. Mañana tengo que trabajar. Et demain, il va travailler. ¿Hasta dónde llega tu amor? Jusqu'au de la mon arrivée. Un otro alabanza al Non, Señor. non, encore. Estamos uno para el otro. Et il y a un ensemble avec l'autre là. Aquí yo estoy para usted Il hoy. est là pour aujourd'hui. Y mañana usted para Il mí. est là pour Es el amor que nos impulsa. C'est la route de pousser. Y cae con el hermano. Alabanza y cae. Y la vaca y se te vea. Ahí está aquí mamá va y sea. Y la vaca es el amor de Dios en nosotros. C'est ça, c'est l'amour de Dieu en nous-mêmes. Que nos da la fuerza la vaca y sea. Para ayudar al caído. Pour aider à tomber. Pero él está ahí. Mais il est là. Como joven en la tierra. Il est jeune sur terre. Está con su hermano. Il a sa No femme. te dejes de vaca y sea. Hasta aquí mamá va y sea. Y la vaca y mamá va y sea. Hasta vaca y sea. Hermano, puedes. Frère capable. Si puedes. Oui, capable. Oh, si Oui, puedes. capable. Y se levantan juntos. Lever ensemble. No levanto hasta que tú no recobres fuerza. Se levanta fuera. Ahí estaba Jeva. Mira aquí va y saca. Y estaba acá, estaba. Una más tarde. Mira aquí va y saca. Mira. Oh, adora la gloria de Dios. Adora la gloria de Dios. Adorez la gloire de Dieu. Adora la gloria de Dios. Adorez la gloire de Dieu. Oh, gracias a los hermanos por ese gran alabanza al Señor. Amén, gloria a Jesús. Dios es amor. Porque c'est l'amour. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Jusqu'à côté, jusqu'à Llega tu amor. Jusqu'à mon amour. ¿Hasta dónde? Llega tu amor. Dans mon arrivée. Tienes amor de Dios en tu J'ai vida. l'amour dans la vie. Estás allí por el hermano. On l'a pour frère. Cuesta lo que cueste. Et quand ça passe, Hermano, mi familia, frère, ça vient sur livre. pensando en este mensaje que Dios me dio hoy, Pendant que ce message à côté aujourd'hui, pensaba en mi familia. on pense des familles. A veces uno no se entiende, Il va falloir pas comprendre. pero una cosa tenemos igual. Mais on va gagner qui est égal. Somos fieles Nous sommes fidèles en nuestras relaciones. dans la relation. Tanto mi hermano Papitillo, Ce soir, frère, moi, Papitillo. tanto mi hermano Papitos, Même Jean-Frère, moi, Papitos. mi hermana Baby, que C'est moi, es Baby, cristiana, qui parle chrétienne. mi hermana Susana, que está en Holanda, C'est moi, Suzanne, qui est dans la Hollande. y mi madre. Et puis maman. Creo que tenemos esto de mi madre, aleluya. Si alguien toca nuestra puerta, Si on touche une femme de porte, no importa la ça hora, va être intéressant. no importa cuánto tiempo, Ça va être combien de temps? estamos ahí Nous siempre. là, Estamos ahí siempre. nous toujours là. Alabanza a Jesús para siempre. Alabanza a Jesús. Louange à Dieu. Tenemos nuestros fallos, nuestras cosas, Nous gagnons pas gagner mieux. pero nunca damos la espalda. Nous ne pas jamais tirer de balle. Nunca dejamos un caído. Nous ne pas jamais tirer de balle. Oh, alabanza a Jesús. Aunque estamos pensando nosotros mismos, aleluya. C'est you là pour fatiguer l'autre. Pero estamos ahí. Mais nous toujours là. Si usted toca Si vous frappez, a la puerta de Papitos, nunca me va a decir no puedo ahora. le papier de l'image, jamais No importa la hora. tu Él está ahí siempre. là. Oh, mi hermano más grande, Papitillo, alabanza al Señor. Frère de Papitillo. Tiene sus cosas. Les gars, pareil. Como tú no, todos tienen sus defectos. Tout le monde est défectueux. Pero si usted toca su Si puerta, vous frappez pas, no importa la hora, no importa el momento, Él está allí siempre. Y sabe aquí no hay sea. ¿Hasta dónde llega tu amor? jusqu'au l'amour arrivé. Depende cómo usted Dépend de comment même. dejó Dios Si les bons Dieu, perfeccionar perfectionner su amor l'amour en tu dans vida. la vie. Oh, alabanza al Señor. Alabanza a Jesús. Louange à Dieu. A su nombre sea la gloria. El amor es sufrido. L'amour souffre. El amor no es egocéntrico. L'amour n'est pas egoísta. égoïste. Oh, alabanza al Señor. Pero el amor está centrado en el otro. Mais l'amour est
El amor está enfocado en el otro. L'amour privilégié sur l'autre. El amor no piensa en sí mismo. Mais même pas penser sur lui-même. El amor piensa en el otro. L'amour penser de l'autre. O en la condición del L'amour otro. penser de l'autre. Aunque tengo dolor de espalda. Même si qui doit la dos. Aunque estoy cansado. Même si le bouquet. Pero el hermano me necesita de vencer. Una basuete. Isaki maisere betaya. Maisere baki maisere. Para adorar al Señor. Para adorer le Seigneur. El amor es sufrido. L'amour souffrit. El amor es benigno. L'amour c'est. El amor es de buena voluntad. L'amour c'est de bonne volonté. El amor comprende. L'amour comprend. El amor es benigno, es sentir simpatía a los demás. L'amour c'est sentir pour l'autre. El amor no tiene L'amour pas envidia. gain. L'amour pas gain un mauvais la vie. El amor no tiene envidia. L'amour pas gain mauvais la vie. Amén, hermanos. El amor se goza cuando ve al otro avanzar. L'amour réjouit l'autre avancer. No tiene envidia. Il va mauvais la vie laquelle. Se goza. Il réjouit. Amén, hermanos. Si ve uno bien vestido como su pastor ahí, Et si vous voyez un bien habillé, le pasteur là, oh, se goza. il est content, réjoui. Amén. No dice, Il n'est pas dit. porque siempre él se pone bonito así. Pour qui ça, on est toujours bien belle avec moi-même. No es envidioso. Non, pas gain pour parler avec mon Se frère. goza. Vous me réjouissez. Goza ver su hermano bien. Content avec mon frère. Goza ver su hermana bien. Se goza ver que su hermano está prosperando. Content avec mon frère prospérer. Alabanza al Señor. Aleluya. Alléluia. No es envidioso. Il n'est pas gain mauvais la vie. El amor no es envidioso. L'amour pas gain mauvais la vie laquelle. A su nombre sea la gloria. El amor no es jactancioso. L'amour pas gain prétentieux. Jactancioso. Alabanza al Señor. No es vanaglorioso. C'est pas vain de gloire. El amor no es vanidoso. Et l'amour c'est pas vanité. El amor no se envanece. L'amour c'est hermanos. pas vanité. Amen. El amor no es orgulloso. L'amour c'est pas l'orgueil. No hay orgullo en el amor. Pas gain aucun orgueil dans l'amour. Alabanza al Señor. Cuando tiene el amor de Dios en sus vidas. El amor no hace lo indebido. L'amour pas irriter l'autre. No hace lo indebido. L'autre, il pas fait. El amor no busca lo suyo. L'amour pas chercher ça qui pour lui. Amén, hermanos. El amor no busca lo suyo. L'amour pas chercher parle. A veces hacemos amistades Il va nous faire amitié con gente avec monde que puede dar lo que nosotros necesitamos. qui va dans nous ça que nous besoin. Con gente que nos agrada. Avec monde qui fait nous plaisir. Estamos buscando para nosotros. On chercher peut-être nous. Pero dice que el amor no busca lo suyo. Mais l'amour là, il dit qu'il pas chercher parle. Amén. El amor siempre quiere dar. L'amour est toujours bien. Pero muchas veces buscamos esas personas Donc si on chercher monde ça yo que nos pueden dar, qui va dans nous, que nos pueden hacer qui contentos. va faire nous contents. Y no buscamos el interés del otro. Nous va chercher intérêt de l'autre. Adora a Dios. Y te sube la calentura del Espíritu Santo. Aleluya. Y el frío se va. Alabanza al Señor. El amor no se irrita. L'amour pas irrité. El amor no guarda rencor. L'amour pas rancune laquelle. El amor perdona. L'amour pardonne. Si estás de acuerdo, cada vez diga amén. Si vous avez Así es. c'est comme ça ça y est. Amén. Amen. El amor no se goza en la injusticia. L'amour pas content dans injustice. No se goza cuando algo va mal con otro. Il pas content avec moi parce que bien avec l'autre. Ahora avanza el Señor. Yo vi un video, hermanos. Regardez un film, frère Seigneur. Amén. De esos videos que mandan. Nuestra obra está pasando momentos muy difíciles mundialmente. On a un vidéo que tu as regardé. Nuestra obra está pasando momentos muy difíciles Et mundialmente. jeunes New York passe un moment difficile mondialement. Pero Dios lo va a sacar de esto también. Mais bon, tu as côté on a ça. Y un oficial Il y a un officier, que 44 años 44 ans, militó en esta obra. il était dans l'EFSA. Militó en esta obra. Il était dans l'EFSA. Estaba en esta obra. Trabajó en esta obra. Amén, hermanos. Decidió Et apartarse puis, on a retiré l'école por tonterías. pour tenir. Alabanza del Señor. Y vi un video Et puis, moi, il y a une vidéo. donde él testifica. Vous voulez que tu témoignes? Y aún no han visto nada. Et puis, il y a ça peut pas accompagner. Lo que viene para ellos será terrible. Ça va venir pour eux-mêmes, pas terrible. Se goza. Il réjouit. Se goza Il est content de lo malo des mal. o de los Il ataques attaque. que van a venir Il est pour venir. a esta obra Il lève ça. en el cual él trabajó 44 On a años. ça qu'il travaille pendant 40 ans. Ese Señor C'est ça. no tiene amor. Il pague l'amour. Ha perdido el amor. Il perd l'amour. El amor no se goza Il pas réjouit. en el dolor de otra. Y la máquina
nombre la gloria. El amor se goza de la verdad. L'amour réjouit la vérité. El amor L'amour, todo lo sufre. tout bagaille il souffre. Así es tu amor. C'est comme ça l'amour là. Todo lo sufre. Tout bagaille il souffre. El amor perdura en este siglo. Et l'amour, il continue, il était dans le sexe. ¿Por qué? Pour qui ça? Porque el hermano está allí con él Pour qui ça fait aller là ensemble avec elle? hasta que se levante. Jusqu'à te lever. Aquí tal vez pierde cosas acá. Même si peut-être déjà perdu bagaille là. Porque sabe Pour ça se connaît. que viene algo mejor en el siglo venidero. Va venir un bagaille dans le sexe qui pour venir. Sabe Il connaît. que esto es pasajero. Ça reste un passager. Sabe Il connaît. que todo lo que nosotros vemos ahora es C'est pasajero. pour ça que vous là, ça va être passé. Pero algo mejor. Mais va venir la plus meilleure. El amor perdura en este siglo. L'amour était dans le sexe. Porque espera con seguridad Parce qu'il y a tant de sécurité. mejores cosas Meilleur bagaille. en el otro siglo. Non, l'autre. En el reino mesiánico. ¿Cuál es la alabanza del Señor? El amor todo lo cree. L'amour peut tout bagaille. ¿Están de acuerdo? Diga amén. Si vous d'accord, dis amen. El amor todo lo soporta. L'amour supporte tout bagaille. Diga amén. Dis amen. Por eso estoy casado aún. Tal vez algunos dicen aleluya. Si vous êtes mal fatigué, ou peut-être qu'il dit ça. Porque el amor todo lo soporta. Parce que l'amour supporte tout bagaille. A ver, hermanos. El amor nunca deja de ser. L'amour n'a jamais été c'est-à-dire. En el siglo venidero, hermanos, Dans ce qui est pour venir faire ça. muchas cosas de la iglesia Un petit bagaille l'église. dejarán de ser. Dieu laisse suspendre ça. Pero el amor no deja de ser. Mais l'amour n'a jamais suspendu ça. El amor permanece para siempre. L'amour était pour tout le temps. Amén, hermanos. El amor L'amour, es mayor que la fe. c'est majeur que la foi. ¿O no? El amor L'amour, es mayor que la esperanza. c'est majeur que l'espérance. ¿O no? Oui ou non? El amor nunca termina. L'amour n'a jamais terminé. Porque el amor es mayor que la fe. Pour qui ça l'amour plus majeur que la Porque foi? un día, hermana, Parce que non, je vais me vamos a estar ante Dios Je parle devant mon Dieu, cara a cara. face à face. No puedo necesitar fe Pas pas dire la foi. porque estoy viendo a Parce Dios. que regarde mon Dieu, Allí está. là, il est. Le voy a Je abrazar. vais l'embrasser. Fe es creer lo que uno no ve. La foi, c'est quoi? Ça que le monde En parle. el futuro voy a ver Dios. La future, on va la Voy a bouger. ver a Jesucristo. On va la Jésus-Christ. Voy a ver sus manos. Voy a ver sus pies. Ya no necesito fe. C'est la foi encore. Porque veo. 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 La voz seca. A su nombre la gloria. Cristo vive. Iglesia adora a Dios. Por eso la fe va a terminar un día. Terminé un jour. Amén, hermanos. Alléluia. Alabanza al Señor. Cristo vive. Jésus vivant. Cristo vive. Cristo reina. Oh, alabanza al Señor. No necesito fe para estos $20. Mais la foi pour venir la salle. Oh Dios, dame $20. No lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Cuando no lo tengo, necesito fe. Aleluya. La fe va a terminar un día. Hoy tengo esperanza de un día estar con el Señor. Hoy tengo esperanza de un día caminar por las calles de oro. Pero llegará un día que estaré caminando por las calles de oro. No necesitaré esperanza en este día, porque ya estoy sobre las calles de oro. Hay una base cae y sábate, Mesaya. Adora a Dios, iglesia. El amor es mayor. El amor no termina nunca. Dios ama, hermanos. En Efesios 2, versículo 4. Ephésiens 2, verset 4. Sigue adorando a tu Dios. El amor es importante. L'amour est important. En toda la Biblia, Dans toute la Bible, Dios habla del amor. on dit parler de l'amour. En Efesios 2, Dans Ephésiens 2, versículo 4, verset 4, dice la palabra: parole a dit, pero Dios, mais bon Dieu, que es rico en misericordia, c'est tellement quelqu'un sensible, por su gran amor. c'est tellement remet nous. Amén, hermanos. Alléluia. Por su gran amor Pour l'amour là, con que nos amó. avec les remet nous, Escucha bien. écoutez bien. Aún estando nosotros muertos en pecados, Il va nous la vie encore ensemble à Christ là. nos dio vida juntamente con Cristo. Nous-mêmes qui mourons à cause de péché nous. Por gracia Par la grâce, sois salvos. soyez sauvés. No
por lo que has hecho, C'est parce que ça me fait. no por tu rostro bonito, Belle figure, hein? no porque eres mejor que los C'est demás, parce qu'on met qui l'autre es chose. por gracia, C'est pas la grâce. por amor, Par l'amour. por amor, por amor, siendo enemigo de Dios, y no Josué que saya, y estaba que se te vea. Él nos salvó, hermano, Il sauve frère. por gracia. Par la grâce. No merecía Tu n'as salvación, pas mérité salut. yo no merecía Tu n'as pas salvación, mérité salut. pero Dios es amor, Bon Dieu, c'est l'amour. y su amor me encontró en mi camino, L'amour m'a compris avec sous su chemin. amor me salvó, L'amour sauve. su amor me libertó, L'amour libéré. su amor me sanó. L'amour guérit. A su nombre la gloria. Cristo vive. Jésus vivant. En 1 de Juan 4, hermanos, Dans 1 Jean 4, frère Samuel, versículo 9, verset 9. vemos que Dios, En vrai, bon Dieu, el amor tiene obras. et l'amour qui gagne travail. Amén, el amor tiene obras. L'amour qui travaille. 1 de Juan 1 Jean, 4, chapitre 4, versículo 9, verset 9. dice la palabra de Dios. Parole bon Dieu dit nous. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, Mais qui je veux faire nous voir les remèdes nous? en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Il devrait être petit pied sur la terre pour te car nous la vie. Eso es el amor de C'est Dios. ça qui c'est l'amour bon Dieu. Mandó su único Hijo al Il mundo devrait être petit pied dans le monde là. para nosotros ahora Pour nous couler à vivir bander. por medio de Jesús. Par main de Jésus. Jesús Jésus. ahora es nuestra vida. Couler à dans la vie. Jesús Jésus. ahora Couler à. es mi vida. C'est la vie. ¿Estás de acuerdo? Vous d'accord? Diga amén. Dis Amen. Amén. Amen. Jesús es mi vida. Jésus c'est la vie. Mira lo que dice en el 10. Allez, ça dit dans 10 là. En esto consiste el amor. Mais qui ça remet ailleurs? No en esto consiste el amor. C'est dans ça que l'amour ailleurs. Alabanza al Señor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. C'est pas nous-mêmes qui te remet bon Dieu, c'est lui-même plutôt qui te remet nous, qui te voit petit lia pour nous te recevoir pardon pour pécher nous. Remercie petit lia. El amor se muestra, L'amour lui montre. el amor se ve en nuestros hechos. L'amour lui voit dans action nous. Hemos visto el amor de estos hermanos Nous l'amour frère ça en su actitud, dans attitude, en sus hechos. dans actio. Alabanza al Señor, gloria al Señor. Hebreos capítulo 6. Hébreux chapitre 6. Siga adelante Dios. Continuez le Dieu. Hay muchos textos en Il y a la un Biblia. pile verset. No vamos a alcanzar a Je todos, ne vais pas priver passer tout. pero vamos a ver algunos. Je vais voir quelqu'un. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Hébreux chapitre 6 verset 10. Mira lo que dice aquí. D'ailleurs ça dit là, Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de que amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. parce que bon Dieu pas méchant pour t'oublier travail nous fait. Ni remet nous montrer nous gain pour lui. Les nous t'apprendre mon t'a vivre pour lui en pile service. Service n'a prendre yo jour qu'on y a toujours. Lo que hacemos para Dios Ça que nous fait bon Dieu, es impulsado por amor. lui impulsé par l'amour. Hoy en la mañana yo hablé con un grupo de logísticos Et matin on t'a parlé avec le logistique là. para algo que tenía que realizar. Pour voir que je réaliser. Y todos nosotros estamos cansados, Et nous tous nous fatigués, nous tenemos cosas, nous gain bagaille. pero depende del amor de Dios en su vida, Il dépend de l'amour de la vie. que usted sacrifica más Qui ça sacrifie masse. para impulsar la obra de Pour Dios, pousser leur bon Dieu. para sacar la obra de Dios Pour adelante. mettre leur bon Dieu à devant. Aquí dice que Dios no va a olvidar La liste de bon Dieu pas oublier. el trabajo que hacemos para Dios, Le travail que nous faisons pour bon Dieu. que es impulsado por amor de Dios en nosotros. Qui a poussé de l'amour, qui a poussé dans nous-mêmes. Por amor lo hacemos, Pour hermanos. l'amour que ça fait. Estamos tan agradecidos a Dios. Si nous tellement remerciés, mon Dieu. Yo estoy tan agradecido a Nous Dios. tellement remerciés, mon Dieu. Yo estoy tan agradecido a Nous Dios tellement remerciés, mon Dieu. que estoy dispuesto a hacer lo que Él me pide. Mon esprit pour faire ça qu'il demande. Alabanza al Señor. Siempre oro a Dios. Je nous prie, mon Dieu. Dígame, Señor, Dis-moi, lo Seigneur. que me pidas. Ça que demande. Y si es algo Et difícil, c'est pas difficile. ayúdame a obedecerte, Dios Et mío. même obéir au bon Dieu. A su nombre sea la Au nom de gloria. Dieu, c'est la gloire. Hermano, ahora, ¿cómo tener amor? Des fois, vous avez beaucoup de comment bien Yo l'amour. quiero amar. Moi, je le remets. ¿Cómo puedo saber que soy un cristiano que ama? Comment on va faire connaître que vous êtes un chrétien qui remet? ¿Cómo puedo saber si tengo amor? Comment on va faire connaître si bien l'amour? 1 de Juan 2. 1 Jean 2. Cristo vive. Jésus vivant.
Cuando Jesús pasaba por Samaria la primera vez, Pendant que Jésus a passé la première fois dans Samarie, no le quisieron recibir, hermanos. Dieu va le recevoir le frère Seigneur. ¿Y qué dijeron los discípulos? Et qui ça Dieu dit? Amén, porque el amor Parce que l'amour se puede va perfeccionar perfectionner en nuestras vidas dans la vie con el conocimiento de la palabra de Dios. avec connaissance de la parole de Dieu. Y cuando no quisieron recibir Et pendant que de recevoir al Señor, Seigneur, ¿qué dijeron? qui ça veut dire? Señor, Seigneur, permítenos permette-nous pedir que fuego descienda del cielo pour nous les différents sauter dans le ciel là. y los queme a Et puis todos. brûler toutes. Alabanza al Señor. Y el Señor Jesús les dijo, Seigneur Jésus dit, ustedes no saben nous pas connaître de qué espíritu soy yo. de qui esprit que moi est. No vine para condenar el Moi mundo. pas venu pour me condamner le monde. Yo soy amor. Moi c'est Aleluya. l'amour. Vine para salvar el Moi mundo. venu pour me sauver le monde. 1 de Juan 2, versículo 5. 1 Jean 2, verset 5. Dice la palabra. La parole a dit, ¿Cómo uno puede saber que tiene amor? comment on va faire connaître ce qu'est l'amour? Pero el que guarda, Mais monde qui aime, vamos a leer desde el versículo 4. verset 4. El que dice, Léon nous dit, yo le conozco moi-même, moi connais bon Dieu, y no guarda sus mandamientos, et puis pour en même temps, el tal es mentiroso il va faire bon Dieu, il va faire ça de bon Dieu faire y la là. verdad no está en él. Mon ça c'est un mentor. Pero el que guarda su palabra, Véritablement, les mêmes monde qui obéit, parole bon Dieu, en este verdaderamente el amor de Dios se ha que perfeccionado. c'est monde ça qui commence à aimer bon Dieu tout bon vrai. Por esto sabemos que estamos en él. Mais qui j'en nous connaît, nous faisons à bon Dieu. Amén, hermanos. Amen, frère. Si guardamos su palabra, Si nous conservons parole là, amén, hermanos, tenemos amor de nous Dios. avons l'amour bon Dieu. Estamos perfeccionando Nous el amor de Dios. perfectionner l'amour bon Dieu. Pues en esta Eh noche, bien, soyez, el que no tiene a Cristo le monde qui va avec Christ là, no tiene amor. ou pas avec l'amour. ¿Cómo podemos dar amor Comment on va bailler l'amour si no conocemos si nous amor? pas connaissons l'amour? ¿Cómo podemos dar Comment on amor va bailler l'amour si no conocemos si nous pas connaissons amor? l'amour? Si no conocemos Si nous pas a connaissons Dios, bon Dieu. a su nombre sea la Dans gloria. En Filipenses 1, versículo 8, Philippiens chapitre 1 verset 8, oh alabanza Jesús, que la palabra de Dios. Dieu le bonjour. Él está presente en esta Il a mañana. prévu sa chair. Filipenses 1:8 dice, Philippiens chapitre 1. porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Philippiens chapitre 1 verset 8. Moi prends bon Dieu servir témoin. Ça m'a dit nous là, c'est vrai oui. Moi remets nous tout en pile avec remets qui sorti dans Jésus-Christ. Amén. Como Pablo aquí Comment Paul là, habla il parlait de su profundo amor de remets qui est dans fond qu'elle por los hermanos. pour frères sœurs. Si usted lee la palabra de Dios Si vous lisez la parole de Dieu, y usted ve los sufrimientos de Pablo, vous allez voir souffrance Paul, como las iglesias que él fundó comment l'église auquel il fondait. a veces hablaban mal de Il él. va pas parler le mal. Alabanza al Señor. A veces lo menospreciaban, Il va pas y mépriser. pero él seguía peleando para Mais ellos. continuer de courir pour eux. ¿Por qué? Pour qui ça? El amor de Dios en su Parce que corazón l'amour bon Dieu dans quel le impulsa il pousse a seguir amando. pour te continuer à aimer. En 1 de Juan capítulo 5, Dans 1 chapitre 5, Juan es el apóstol del amor, hermanos. Jean se apporte l'amour, frère Seigneur. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 3, 1 chapitre 5, verset 3. ¿cómo podemos saber Comment tu vas faire connaître que amamos? qu'il nous aime? Dice así, Il dit comme ça. en 1 de Juan 5, 3, 1 Jean 5, verset 3. pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Nous aimons bon Dieu. Les nous fait tout ça, il demande nous faire. Ça, bon Dieu demande nous faire, pas trop difficile, parce que ça. Si usted ama a Dios, Si vous aimez bon Dieu, quiere obedecer a Dios. ouvrez, obéissez bon Dieu. Si usted ama a Dios, Si vous aimez bon Dieu, nada le separará del amor de Cristo. rien pas séparer avec l'amour Christ. Si usted ama a Dios, Si vous aimez bon Dieu, obedece a Dios. obéissez bon Dieu. El hecho que ya no quiere obedecer a Dios Et le fait que si vous parlez pour nous, on va es pas obéir encore. porque el amor de Dios está menguando C'est en parce su que l'amour bon Dieu a descendu dans la vie. Examinamos nuestros corazones en esta noche. À ce moment-là, nous examinons quel 2 Timoteo 1:7. de Dieu, chapitre 1, verset 7. La palabra de Dios nos dice Parole bon Dieu dit nous. que Dios no nos ha dado espíritu de temor. Bon Dieu va nous donner l'esprit de peur. Amén, hermanos.
2 Timoteo 1:7. De Timothée chapitre 1er, verset 7. Porque no ha dado Dios un espíritu de cobardía. Parce que vous n'avez pas un esprit lâche. El Hijo de Dios no es cobarde, Bon Dieu n'a pas un monde qui lâche. pero un espíritu de poder, Mais un esprit de pouvoir, un espíritu de amor un esprit de l'amour, y de dominio propio. et un propre domaine. Por eso podemos amar, Nous allons pas vraiment. porque nosotros Parce que nous-mêmes, vive Dios bon Dieu vit dans nous-mêmes. y Dios Et bon Dieu, es amor. c'est l'amour. Tenemos amor Nous avons l'amour. dentro de En nosotros. dedans. Amén, hermanos. Romanos 8. Romains 8. Amor mora en usted. L'amour habite dans nous-mêmes. Usted tiene la capacidad de amar, Nous avons une capacité pour aimer. porque el Espíritu Santo vive en usted. Parce que c'est ce que mon Dieu a habité dans Y nous-mêmes. el Espíritu Santo es amor. C'est ce que mon Dieu a, c'est l'amour. ¿Estás de acuerdo conmigo? D'accord. Él te ha dado un espíritu Il va avoir un esprit de amor. de l'amour. Romanos 8, Romains 8, versículo 15. verset 15. Dice la palabra: Parole a dit. cuando uno se Et convierte, que mon converti, recibe el il espíritu. recevoir l'esprit. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Le second Dieu pour nous, c'est pas l'esprit qui a fait nous esclaves pour nous trembler devant mon Dieu toujours. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Au contraire, le second Dieu a fait nous tourner petit bon Dieu. C'est lui-même qui permet de nous relever bon Dieu, Papa. Cuando usted entrega su vida al Señor, Dès que nous mettons la voix au Seigneur, el Espíritu Santo c'est ce que mon Dieu a. debe vivir en nuestra Il vida, habite dans la vie. en tu vida. Dans la vie. En esta mañana Après-midi, hemos visto en Juan 15 y et 16 maintenant nous avons Jean 15, 16. que la palabra Ces dice paroles a que dit Jesús dijo: que Jésus dit, os conviene les avantages nous, que yo me vaya, qui m'ont allé. porque si me fuere, Parce que si moi allé, no los dejaré on huérfanos, va quitter pour compte. pero mandaré Mais mon va envoyer un otro consolador l'autre consolateur. para que esté con On va vosotros. faire avec nous. Jesús estaba con ellos, Jésus dit avec eux. pero Jesús no estaba en ellos. Mais Jésus pas dans eux-mêmes. Dice: mandaré un otro Il consolador dit pas l'autre monde que tiene una capacidad qui a une capacité, mejor aún, plus meilleure toujours, que conviene ahora en este qui tiempo. va avantager nous dans le temps ça. Él estará con Il va vosotros ensemble avec nous. y Él estará en Et vosotros. puis il va dans nous-mêmes. Hermano, Frère sérieux. hermana, Frère sérieux. Dios Bon Dieu. vive en usted. Il habite dans nous-mêmes. Usted es templo C'est top. de Dios. Bon Dieu. Amor L'amour. vive en usted. Habite dans nous-mêmes. Usted tiene fuente de amor. Ressource de l'amour. Usted tiene capacidad Les capacités para poder amar. para poder aimer. Dice que el Espíritu Santo Et les esprits, se une con nuestro il espíritu est avec l'esprit. nous. y por medio de esta À unión moins de l'union, ça, tiene la seguridad sécurité à venir. que somos hijos de Et Dios vous êtes bon y Dieu. que podemos Il decir: va dire, Abba, Padre. pas. Alabanza al Señor. Alléluia. En la versión 16 dice: Verset 16 va aller dire. el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu Le second Dieu a bâti l'esprit par nous la silence. de que somos Et c'est petit, hijos de bon Dios. Dieu nous y est. Está allí Il est là, en tu ser. dans la vie. Escucha lo que el Espíritu dice. Tout est ça, l'esprit de actif. Amén, hermanos. No calles el Espíritu. Pas faire mes bouches de cet esprit. Está ahí dentro Il est là dedans. y te habla Il a parlé avec vous. y te sientes mal Vous passez tout bien. por lo que estás haciendo. Parce que c'est ça qu'on va faire. Que es el Espíritu Santo Parce que c'est cet esprit que está dando testimonio de tu qui espíritu. va témoigner que l'esprit parle. No me agrada eso. Ça va faire plaisir. No hagas eso. Ça va faire plaisir. Pas ça. Alabanza al Señor. Cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, Là, que nous corrigeons petit monde, ¿qué dicen? ça veut dire, Ah, mamá siempre habla lo mismo. maman toujours parler de bagarre. Mamá no te cansa. Maman pas fatiguée. Así a veces hacemos con el Espíritu C'est Santo. comme ça que les parents font cet esprit. Te habla, te habla, te habla, te dar qui, por amor, te habla, una y casi otras veces. Y rabazotes allá. ¿Y qué haces? Et qui ça fait? Tal vez no con palabras, Peut-être pas avec parole, pero con tu actitud mais avec attitude. te estás diciendo: Dis, cállate, fermez bouchou. cállate. Fermez bouchou. He puesto este camino a mi delante mía. Et qui t'emmène dans le chemin là. Cállate, Fermez bouchou. cállate. Fermez bouchou. Este camino me parece Le bueno. chemin, ça semble bien bien. Es que no sabes el final de este Et parce camino. qu'on va prendre fin au chemin là. Él testifica nuestro Il espíritu comment est dans y l'esprit. te dice: hijo mío, hijo mío, hijo mío. Petit point. Amor vive en nosotros. L'amour habite dans nous-mêmes. Podemos conocer amor. Nous devons connaître l'amour. Podemos dar Nous amor. devons bailler l'amour. En 2 Tesalonicenses 1:3. Dans 2 Thessaloniciens, 1:3. le premier verset 3,
Vemos ahí, hermanos, nous allons faire le Seigneur. que usted puede perfeccionar su On amor. doit perfectionner l'amour là. ¿Cuándo van a perfeccionar su amor? On doit perfectionner l'amour. Desde este día. Depuis la journée ça. Alabanza al Señor. Nos conocen, Nous connaissons, nos conocen que somos hijos de nous Dios sommes petits bon Dieu. por el amor que damos. C'est l'amour que nous baillons. 2 Tesalonicenses 1:3 dice, Des Thessaloniciens, 1:3, chapitre 1er, verset 3. debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. C'est un devoir pour moi. Pour ne pas jamais suspendre, dire bon Dieu merci pour nous, frères mieux. Oui, c'est un devoir pour me faire le vrai. Parce que confiance nous gagne dans bon Dieu a grandi en pile. Remet nous gagne une pour l'autre là a grandi toujours. Su fe La foi iba creciendo. a grandi. Su amor de Dios en ellos L'amour monté dans eux-mêmes. abundaba. Il était en pile. De tal manera, del versículo 4, De façon 4 là, tanto, il est tellement pile. Il tanto, est tellement pile. que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, C'est ça fait un plaisir. por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Pour gens nous patience, gens nous qui met confiance, nous ferme dans mon Dieu, dans toute persécution, acte souffrance qui a tombé sur nous. ¿Por qué lo soportáis? Pour ça, nous supportons, Porque el amor de Dios está en su vida. parce que l'amour nous vient dans la vie. Por eso soportas la prueba, Nous devons supporter les por preuves. eso soportas las Nous devons dificultades, supporter les difficultés. por eso quieres servir al Nous Señor. devons rester à Seigneur. Bueno, para la palabra del Señor. Louer le Seigneur. Amén, hermanos. Y 1 Tesalonicenses 4:9 habla del amor fraternal. Et les Thessaloniciens 4, premier verset 4, parle de l'amour fraternel. Podemos amar uno a otro, Nous hermanos. devons vraiment une à l'autre frère Seigneur. A su nombre. 1 Tesalonicenses 4:9 dice, Et Thessaloniciens 4, verset 9. pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Et Thessaloniciens 4:9. chapitre 4, verset 9. Amen. Alabanza al Señor. Gloria a Jésus. Et depuis ça signifie, quand nous devons gagner pour frère mieux, moi pas besoin d'écrire nous sur ça. Parce que c'est bon Dieu même qui te montre nous qui gens nous devons remettre une pour l'autre. Hermanos, Frère Seigneur, no podemos dejar, nous ne pouvons pas laisser me y suspendre. vamos terminando en esta noche, Nous allons terminer la soirée. el amor de Nous Dios allons suspendre. enfriar en nuestras vidas. Qui c'est bon Dieu, que l'amour de Dieu a fait dans nous. Mateo 24, Matthieu 24. la palabra de Dios nos dice Parole de Dieu nous. que vienen cosas difíciles Qui a pris une bagaille y difficile. lo estamos viendo, hermanos. Et nous déjà après ça. Y la solución no es Les solutions c'est pas separarse de todos, séparer avec toutes. amén, porque el amor se enfría. Parce que l'amour frère. Hay gente que lo hace así. Il y a un monde qui va faire comme ça. Yo me alegro de todos On éloigne de toutes. porque demasiadas cosas, Parce que trop bagaille. eso no es amor. Ça c'est pas l'amour. Mateo 24:12 habla de esto Matthieu 24, 12 parle de ça. y dice, Il dit, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. absolument de méchanceté sur la terre, puis fort monde, une pas remet l'autre. El amor de muchos se enfriará. L'amour en pile a pile frère. Hay personas que dicen, Et mon Dieu dit, yo procuro no caer en pecado m'a dégagé pour pas tomber dans le péché, para ir al cielo, pour aller dans le ciel. pero no me meto con nada más. Mais on va mélanger avec personne Me là. aparto de todo. On va prêter comme côté tout le monde. Pero si no tienes amor, Mais si vous pas remet la cœur, no subes, ou hermano. pas monter frère. No subes, Ou hermano. pas monter frère. El amor de muchos L'amour en pile se a enfriará pile frère. por la maldad, À cause hermanos. de méchanceté frère. Ahora mira que dice en el 13. Regardez dans 13 là. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mais, monde qui va me ferme, jour que ça acaba, c'est lui qui va délivrer. Tu amor no puede enfriar. L'amour là va venir frère. Si tu amor se Si enfría, l'amour là vient frère, tu amor a comunión, l'amour là va communion. tu amor a congregar, L'amour pour réunir. tu amor a Dios L'amour à causer. se enfría. C'est vient frère. Es el amor de Dios que se enfrió en Et usted. bien c'est l'amour de ça qui fait dans nous-mêmes. Es Dios que está apagándose en C'est usted. bon Dieu qui a éteint dans nous-mêmes. Efesios dice, Éphésiens dit, no apagáis pas éteint. el Espíritu de Dios en tu vida. Si bon Dieu dans la vie. Por eso en 1 Timoteo 6:11, hermanos, Dans 1 Timothée 6, 11, frère Seigneur. y ahí vamos a terminar. Là, nous allons terminer. Dice la palabra de Dios, Alors, bon Dieu a dit, hay que perseverar en amor, il va hermanos. se verrer dans l'amour, frère Seigneur. Amén, hermanos.
Hay gente que persevera, Nous devons persévérer. que se ponen fuerte, Plus fort. un corazón amargado. Qui ont qui est méchant. Yo no acepto nada Il más. va accepter rien Yo no encore. voy a soportar nada Il va más. accepter rien encore. Si me dan, Si vous frappez, yo les doy. frappez. No, Non. eso no es amor. Ça, c'est pas l'amour. Amor es hasta el fin, L'amour, c'est jusqu'à la hasta la fin. muerte. Jusqu'à la mort. Cuando estaban pedreando a Esteban, Dès que t'as Paul calonné, Esteban tenía el amor de Dios en su vida. mon Dieu, tu dis, mon Dieu, lequel? Aunque ellos le estaban dando con piedras, Même si t'as calonné à coup de roche, no dijo tu Dios, vas dire, bon Dieu, manda fuego voyez t'y y fait. Et quémalos. puis brûlez-le. Dijo Dios, Tu dis, bon Dieu, perdónalos. pardonnez-le. No saben qué están Parce que haciendo. la connaît qui t'a fait. Eso es amor de Dios. C'est ça qui s'est révélé, mon Dieu. Entonces, la iglesia necesita el amor de L'église Dios. de Dieu, révélé, mon Dieu. Por eso en 1 Timoteo 6:11 dice la palabra, Et Timothée, chapitre 6, verset 11, Paul a dit, mas tú, oh hombre de Dios. mais au même qui mourut, mon Dieu. ¿Cuáles son hombres de Dios en esta noche? ¿Cuáles son mujeres de Dios en esta noche? Mas tú, hombre de Dios. Mais au même qui mourut, mon Dieu. Mas tú, mujer de Dios. Mais au même qui forme, mon Dieu. Huye de estas cosas Et puis de tout le message. y sigue la justicia. Et puis cherchez la justice. Sigue la piedad. Cherchez faire justice. Sigue la fe. Cherchez la foi. Sigue el amor. Cherchez le remède. Sigue la paciencia Et puis cherchez patience. y la Et mansedumbre. puis avec douceur. Hay que seguir Nous le suivons. perfeccionando el amor de Dios. Nous l'amour, mon Dieu. Hay que Nous seguir devons continuer. aumentando el amor de Dios. Pour augmenter l'amour. Hay que abundar Mais je vais abonder. en el amor de Dios en nuestras C'est vidas. l'amour de la vie dans la vie. Sin amor de Dios en tu vida, C'est l'amour de la vie. no hay nada. Pas de rien. No hay cristianismo. Pas de christianisme. No hay salvación. Pas de délivrance. Podemos estar de pie en esta noche. J'en ai fait camper à sphère. El altar está abierto. L'hôtel à l'ouvert. Y si sientes que el amor de Si Dios vous sentez l'amour, mon Dieu, está menguando en tu vida, il commence à descendre dans la vie. ven al altar. Viens devant l'hôtel. Ven a confesar a Dios. Viens confesser, mon Dieu. Ven a hablar a tu Dios. Viens parler à mon Dieu là. Pasa el altar en esta Passez noche. devant l'hôtel à la sphère. En el nombre de Jesús. Au nom de Jésus. No tengas vergüenza. Que su vida no está hasta el final él se entregó y la muerte fue porque me amó de tal manera me amó. Y no hay forma que haga precio de su grande amor. Quiero toda mi alma, quiero dar por su amor, yo viviré. De su amor yo cantaré, Gloria a Jesús. Estoy seguro en esta noche Sur cette sphère. que Dios habló a más personas. Si mon Dieu parle à plus de monde. Si no tienes amor, Si vous parlez l'amour, o tu amor está enfriando peut-être l'amour est frais. y no reaccionas Et vous parlez réactionner. al llamado de Dios, L'appel bon Dieu. que Él te habló en esta Si noche, parlez avec moi, sphère. habló a tu vida, Il parlait de la vie. reacciona, Réactionner. ven al altar Viens dans l'hôtel là. y reconoce en esta Je noche reconnais ta que sphère. te falta el amor de Dios en tu vida. Reconoce en esta noche Je reconnais ta que el sphère. amor de Dios ha menguado en tu vida. El Señor te llama, Seigneur, appelle-le. Él te llama amor, Seigneur, appelle-le. Él te llama a perfeccionar el amor. Appelle perfectionner No l'amour. tienes vergüenza, Appelle le monde. reacciona, Réactionner. reacciona, Réactionner. reacciona. Réactionner. No apagáis el Espíritu de Dios en tu vida. Él te habla porque te ama. Dios te ama. Por eso han hablado a la iglesia en esta noche. A decir la iglesia que hay que amar. Y si no sientes amor, ven al fuente del amor en esta noche.
gracias. Papa, merci. Gracias. Merci. Que hablaste nuestras vidas en esta Parle la noche. vie de ma soeur. Nos recordaste, Dios, Fais-nous songer, mon Dieu, que tú eres amor que vous êtes l'amour. y que nosotros Et nous-mêmes, tenemos que amar nous devons aimer. como usted ama, C'est Señor. nous-mêmes, on aime. Oh Dios, Oh bon Dieu, aquí están nuestros corazones. mettez-nous là. Clama, iglesia. L'église, priez. Tú que estás en tu silla, Nous-mêmes qui nous chaise, que pretendes tener el amor perfecto del qui Señor, propose de gagner l'amour parfait de Seigneur. créeme, Et bien quoi, moi? yo no lo creo. Ça ne va pas. Toda la iglesia Toute l'église tenía que haber pasado. doit gagner Oh, examina tu vida examiner la vie. y vas a ver Vous allez que te falta el amor de Dios en tu vida. Padre, ayúdanos Papa, aidez-nous. a conocernos Nous connaissons. a nosotros mismos. Perdónanos, Pardonnez-nous. perdónanos, Dios, Pardonnez-nous, mon si Dieu. hemos amado, Nous aimons. no con el amor celestial. L'amour céleste. Perfecciona ahora Perfectionnez le prière. tu amor en nuestras vidas. C'est l'amour de la vie. Ese amor Et c'est l'amour que nos da la capacidad qui a la capacité de soportar, de supporter, de sufrir, de souffrir, de buscar el bien del otro. de chercher bien l'autre. Perfecciona tu amor en mi vida. Perfectionnez l'amour de la vie, moi. Dilo, iglesia. C'est à l'église. Perfecciona tu amor en mi vida. Perfectionnez l'amour de la vie. Yo quiero amar como Jesús amó. Comme Jésus aimait. Enséñame el amor. Apprends-moi ça. Enséñame a amar, Dios mío. Mon Dieu. Haz esta iglesia. Fais à l'église. Haz esta iglesia. Fais à l'église. Haz esta iglesia. Alléluia. Haz esta iglesia. À l'église. Una iglesia Dans l'église. de amor. Qui remet. Que cuando una persona entra por esta Les puerta, gens de regarder la porte ça. puede sentir Leur sentir. el amor tuyo Et l'amour parle. que está entre nosotros. Dynamiquement. Dame la capacidad de amar. Par capacité pour remettre. Perfecciona tu amor en mi corazón. Les remet dans le cœur. Gracias, Padre. Merci, papa. Gracias, Padre. Merci, papa. Gracias, Padre. Merci, papa. Gracias, Padre. Merci, papa. Gracias, Espíritu. Ay, saque. Dele gracias en esta noche. Gracias, Dios. Merci à soi. Gracias por tu amor. Dele gracias. Merci pour l'amour. Merci. Cómo nos encontró en la cruz. Aleluya. L'amour qui a remis sur terre. Allá en la cruz. La cause quoi? Es una demostración de amor. C'est l'amour. De amor a Dios. L'amour, mon Dieu. Amor máximo. Gracias, Padre. L'amour, le remet plus. Gracias, Dios. Merci, mon Dieu. Gracias, mi Rey, Merci, mon por tu amor L'amour, là. demostrado cada día Démontrer chaque a jour. nuestras Dans la vidas. vie. Gracias, Señor. Merci, Seigneur. Gracias, Padre. Merci, papa. En el nombre de Au Jesús, nom de Jésus. yo tomo tu palabra Prépare la loi. para mi vida. Pour la vie. Gracias, Señor. Merci, Seigneur. Gracias, Señor. Merci, Seigneur. No permites nunca, Merci, Seigneur. no permites Car nunca je ne permets que tu iglesia que l'église soit caiga del primer amor. tombée, se tomber de la Gracias, violence. Señor. Merci, Seigneur. Gracias, Padre. Merci, papa. Gracias. C'est spécial. En el nombre de Au nom de Jesús. Jésus. Amén. Amen. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento. Regarde, je t'en Mi Dios vive.